Hello guys, once again welcome back to my channel. Hey manaza mi suiba kum karchi ba 2024. Mau chang no bajira hey manaza happy new year de le noi. Mai kum chang na jang kai me ta mai rai lang ba mai da na mi na ki me na kum chang na jang kai me ta ngau chang lak ja. Ngau ne stu ngau chang lak ja pni khring be sawai kham de le chi da. Hanai kum 2024 ya mai rai lang ba mai ring chang ma le nami porga ka samele daja haraka kristen samaja mirape jo haimla mi suiza na panu jo to sam pera le zana tadi bari bidi le ka khlimbe kira biya to ban to di le katelo na 2023 ga 23 last that 31 ma ge inam jo khlimbe kira ko da is do chokti bizigna za celebrate di bizigna chokti bizna ya agum video ram no te na ti le is do kan ya jam Ina dai zu ida nong chu sam sia ba sa ga ni zbam na me na sa ga ni da phuita sama akang chu in dai zu ge ga ni me phone ga ha ge ga ni zbam me amui gina zana pa ko na me ha ge ga ni zbam me akang ma zai dai su ya pnu longa lak pa te ga ni zbam me kan gya za ri bi di les du kan gya za akang le ni za chu lung ga ram ni nong je kya ma de le sipol kum za ti kum kar chi ba chang wang chang le lu la ting hai mana nang ni na kan gya za chu lu nai lo zana nang ni lung ga be za i do asui zating kom 2024 ga idu ta hang chilar ina za ta hang chilar ra jana nang lu ina za ta hang chilar na nang lu do hang klum mai lo jana idu nang lu hang klum mai le ra jana nang lu na dai ze ga achu sang sia kai jala me za te kai jala me za idu nang lu hai mana chu idu nang lu lundale na kan ya jana nang lu achu in dai ze sia sa lam sa ta ti ba ting kom ga 2023 ga dai ze sia lam sa nang lu na achu kan ya jana nang lu na chu lu na lo za I alam biar na nong chu I kan ya ja request wa de le noi hai mana misui ba kum kar chi ba hai mana pi bang no chu betim ri ja I na ja rama I na ja han ma ta hang lo bye bye see you in the next video thank you for watching my video till